enti Mahama we dem mesrawo emfa party asem emfa se bi Gyamfi adwuma asem ma mranya adwuma oye na no den na say say oye kromfo say oba be pesika na awia sika na wo che wo ka ne mu no onya ne hene sebe say aye sika ye hia bi wo man mu de enkenye agrada ho no ko so wo de ko eto omu hwe ye na youth na ye wo Africans dey see ano ye ya ji soja mamodi achen John Mahama so ko aye na so obonsa ono so awi aban musika Abusia man of the moment, the dollar man, menchra Sammy Gyamfi ene na wachi die Sammy Gyamfi trendy yi ankasa anya asem kitwa kwa ni nyina gina ye dollars a ode koma maami agrada aka mama pata na chesese siade ama Ghana fonum bibuo fuye bi mu so kase ebia na ye ni sika ana ode mama me no ne nkofo ebo Sammy Gyamfi echi papa anya asem kitwa kwa ni okopie mu media no so dia o trendy ye na no na let's talk ghete enwasi monte so say ye ni timamufo ekotwetwem komo ne agi wona dwenkyere aso yempa mo Sammy Gyamfi ana say onkoso ani ni dibre ewo mayimu ena Sammy Gyamfi case na ono yesi wo che dollar ne ade no wo si obi aye bi nyama me a oye e friend say sanitary minister no wo si wo disika kwaguni dem a ya esen ko de ko ban e di enti na wo so do ka emu eye banga ya wotimi yi dollar bond room a e de ma obi wo de kwachi obi so a agrada a ono otia NDC fo aya da bi o kaseti aya NDC fo no enti ade aya enti ase me NDC ni enso de oye ne de mani nyi ho sa gold board no e mani tranche kra aya penny power from manamra obi aya se anu afiri ase se si a wo buru nso kra na wo kuma kodo yi na afi ye be mo abetre adwumade ni so mo mani enko tranche ba bi because oye na no den na say say oye kromfo say oba be pesika na awia sika na wo che wo ka ne mu no onya ne hene Mahama emusa no ba bi onya no enye sika de aka wo ka ne mu nso de na say any atikuta mon na obi a wo call gold hu na nsia akra na ana gold na dane dollars aya o chi ene e be kakra de ne de ba nye kra wonye ni say ono ani sika no sika ko fa ne ye ne wada de ne bia Mahama kase omra meye ombeye e friend say kam ombeye rally ana say ombeye kumprafumo ne ade a ene onye sika diska man no mutudi ye sa ne man no no o sika ben onye sika bia na no ya no okuko kosku bia aware kra aha let's talk GH rumors and any first time up pin tab me so subscribe ama me no click on notification bell no so for latest updates no follow Facebook as let's talk GH rumors and TikTok so as let's talk GH share video we ama fofra be share comment bi anso awo na waja e comment section e de ama ebusia ene time a NDC e wo position de nipa ba ko na ene obo MPP achipa ye e Sammy Gyamfi obi a ene no se corruption de na ni nje ho ba ko sei ene o so mu a wase ba obeche ne tan na enya asem keto akra na no enenam so amasisi ade between one na agrada sikasam dollars $7 ya ba di amanfo ebo na chi enkoma twetwe a leso GH ya betwetwe ene Ghana fo no mu bi nsem o moka de esewani ebi twe no sere ene abasa ankasa me we anya me nwanwa to sense on say MPP time sisiria abranda pa omuko hu sa sika ne bi wo ne mpa ase ebesi na kra mi say ho asem no ankosi hwe se we MPP ni no okoya asa Ghana no say ya nya MPP ni NDC sem na o ma na nko na ni muda se nipa ne ye na se enya enkase wo ye MPP ni nti eye o se condemn se nye so NDC ni no ye na nya o se condemn se nye no ma no ekonanim obebuza se okujeto abrakwa sa sika no oba aban mu no abenya ana sesi omo ba aban mu no abenya me madwi mu no minim se sa sika no wo dada na nipa so bebuza se adan na utu opposition no sa sika no wanyi amfa ma agrada na nneyi amu opposition mu ni be 6 months kura no ye de wakoto se gold ano wanya sa sika de ente se ade chenye se bi kura de bobusia o sika no tese wo ni bebre enti we de me kan say ka president ebeti a o se dibre no oji free ni nsem o se oji dibre ni free ni nsem na omom wo akire no obi ade ye nyansa de yanzu ya kan obe ya hwete obe hu ana enya hwe na o to aso
oh nte ba sa nso o ma no ne kankro no de ebe den Abusia timba mu for Ghana for chiema eye His Excellency John Dramani Mahama fa ne nansi from no mpamo eye Sammy Gyamfi sie chese ma na nwene hu mienu kwa fi se omo chiema omo se ukopiem ewo bronu bi so a asukufo dan ye wo ho no ebi kura ni roofing shi chese chance dan kura moso what ase ebi tete bo so ebi nya ba ebi ntina ukopiem ayare sabia manfo gu ho a omo nya sika kran fansa omo ho yare ebi nya sika mfanto edru adenti no be ya do ya wan fan koma sankofo yi na sebi konfo agrada nkofo nim no enim na se anodi sika no akakoma no enne amanfo no bu afu yiye Sammy Gyamfi no wo position no in fact na ne kasa pa de me sure say ne kasa pa ne timi kukuru and MPP ehwe form because we be television so the way o si kire nyoma mu inflation mu no na in fact o convincing amount for party san adiwe o ye pa enam no so a onu mom nim say sika ho aye den na ebi asebe wo sika wo nsem kura obetimi de akɔhye baabi na ate Ghana ho kire so na wanye ne saa o de koye no konfo agrada ho mum de in fact eno mum de betima ka say wanya de kura wuji bi say yempamo no ana wo oh sebe sese na aban na wo so na ban wo so no ebia no odwumadie bi a esombo ma oman no nti o mbetime gina we no so na sebe nipa de ni first mistake enye mimi mom de mini na afa de nenso sebe se aye sika ye hia bi wo man mu de enkenye agrada ho no ko so wo de ko obetime de akọ konfanoche sisi konfanoche omo se edan na ebubu nti sebe se wo sika bi ebro so a aka konfanoche dan na ebubu no ka betime de bi akọ ese Sammy Gyamfi ba na nsian ne dollars ya wanya na se ne model mu bi wo de akoma konfanoche fo ama omo de ye supporting obabi na agrada nko agi $800,000 ya ese wo kra wo position na de na wo kan nyina afaso bia maso President Mahama di kaka because of say emre bi obabi ko kaso nya $1 million obeja amanyosebe wo na mamu oyinadi we are test case because Mahama obeja ko nya pass be can say upon this we are very careful enye se no abe no odo man na bedi eti Mahama we dey misrawo emfa party asem emfa Sammy Gyamfi ya adwuma asem ma mranya adwuma because Sammy Gyamfi se Mahama anyinadi ana Mahama na nkono ho a afe na Mahama afeli wa felis abre ya de ko ya enye ye bio wa felis abre ya de ko mo fa sympathy bia mam because I didn't see you no ya de e bo man se hwe bibi se Sammy Gyamfi mponi o na de onu tis ka ho se dem bi sisili adapa no oya bola minister keke sheska copy ni pass bibi sa mo se de onu so tis ka no so e se ne Ghana ye enti am say Ghana no de ye say na amanyafo na amanyafo na anya me say wo mu nyina nya ya pe eto omu hwe ye na youth na ye wo Africans dey see ano ye ya ji soja mamodi achen wo mu e dia ayi we eyi wo mu Ebusia chese nkomo twetwe na ano aye din ama ebi mu chire mu a obi a oda gold board ano a ode dollars eche obi de na chese sisi a mu chebe a chese nre ya wo ba beda gold board ano ana wanya dollars di chiche ene chese ye ma 1 year dia ene wo ba hie gold nyina ene Ghana fo ne say Sammy Gyamfi de e wo say His Excellency epamo nanimu ya ebi mu sisi papa ye de obi anko ne de wo si pese wo ye ne papa ebi ano ono ani sika bi eda ba bi no wafa e de ache eye agrada enti se de omo kan nsem ne nsem ne omo e dane nsem no ebe ya nkomoto omo kakra pamu yenye ni den yo enkosi hye Ghana fo ni mu bi trese ebia na ye na doye bi no fili se wo ye nti ebe ya nka ye ntie mfiri ono Sammy Gyamfi no num se sika ne eye sika ben na ya sika sen ana otumi de ma agrada de wadi nka beka se $800 de but Sammy Gyamfi enanka sanso ma meka se ebia ye 1 cedi ebia ye $1 ena me de ma agrada se de Ghana fo no e kire no ana bi mu so se o mu pese oba no obdi nchiemu ba adekode potia eye maami agrada ya ama nintia o ma ni seska no ase adoye de wo ho obi nim Sammy Gyamfi ni botom ebia actually no ye ono ankasa adwuma different enti se wo hu agrada na se wo ma ni bibi kakra eno nya aban sika ono an pocket money na ebia wo yi ama no
nti no ma yentimi fanya adanja nyina so say Sammy Gyamfi awi aba musika de ama agrada adoye no de aye no nti no de wi o musika no de me ne o nya aju nge hu say wo so mo pamo no say Debi pamo o pamo no say adoye no ene ese betimi akasa say Mahama so ko ayie na so obonsa ono so awi aba musika ebi ono na hu sika no ekan yi ontimi ti $800 franche obisa sika no na bia wan kan yi aho ena che ye putu Sammy Gyamfi wrong with dia Mahama so ye putu no wrong so ono so chairman for sika and this Sammy Gyamfi acho obiska na se yi na dia Mahama so che obiska ye ne ono so ye mpamo no